Notice dialogue to me amatam nokshari. Hello and welcome to Notice Dialogue of Notice Window, a dialogue to connect the people of Notice. Ngasigi Notice Dialogue ki episode ta pudun luxury topic si MP Bimol Afspa impose some by state, some by center. Ngarang si hauzik Manipur gi conflict amagi marak si dahiba tare Manipur gi tampaki apunba police station tau ngakon ba mafam singda central government na amuhanna Ministry of Home Affairs na amuhanna Armed Forces Special Power Act se chatnaba gi ikoi order makanga se thoki masiga iroinana haiba tare haiba mafam sing asi disturb area ni haidana lauthoki gi wafam ni haiba wafam si tonga tonga me kai degi reaction ma ma lai masigi manungda Manipur gi ina Manipur parliamentary constituency gi MP oina leiba Dr Bimol koi jamna ngarang mahak na X platform gi kuthangda phungdorok wafam sing asi widely national amasung local media mayam amana report onare aduga ekoi AMBA headline join pinaba sing thengnai masida mapung oina phongdu iba wafam se police station tawna kon mafam sing da center na Afspa thamjalak pas da ekoi MP Bimol na yaning da phongdu ku wafam ni amasung Afspa si mamang dadi ekoi officially central government na lauthopa taraga jo masi state government impose tawgi wafam oina lei adu handakti center na khara state na khara impose tawrabra haibagi wafam sini masida natana masi Afspa impose tawribaji ekoi security forces singi coordination gi mari lene wafam ni haibagi matang si da paladuna adu taragadi hojik leiba Kuldip Singh na lead over unified command se fail oirabra haibagi wafam mayam si yamna kana pukhalai masida natana tonga tonga ba wafam haiba tare yamna sangna iva opinion si ekoi makata ba ekoi discussion gi tangta nei na zad lozer ke hojuma ke oina di ngasi ke experts ta nok sege aham da ta nok chei ekoi Manipur sangnai advocate ani ni ekoi mang lengsin biri vaje ngasi se ekoi legal fraternity de gi ngak to oina ekoi ngasi ki experts sing lokhat chei aham da ekoi sangnai advocate PUYAM TOMCHA ekoi ojato jabu ta nok chei ka khunu ucheri. Thank you very much. Anishubada Manipur Pradesh Congress Committee spokesperson another advocate Dr Rabi AMBA Dr Rabi busu tam nokchari kai khun buchere loinana ikoi gi hojik lambi da laga leiraba ikoi join to bigado bose Dr PREMANANDA head of department faculty of law Manipur University shu attend matam da join to biragani haiba gi thajabadu lei ahan bazi ai ozatom zada laksage ozada laksaning bazi oza Afspa si Manipur gi hojik leiba tangdu leita da phibam haiba tare Manipur gi law and order gi situation si amna severe oiba condition amada phibam phalakta basina maram oiraga Afspa lakadra haiba si hanjin mayam na yam kana pana ba wafam amani so as expected adu mayam na di kwaidagi pamdaba adi kwaidagi nungai khidaba yam phajagidraba history ama leiba Draconian act ni law ni haidana mayam na Panaba adumai adum panaba adum ba wafam mani masigi mayok te miyam ge akal bi ho mayam ama leikraba adum ba ek ama khakni haiba ek se na hunana haiba tare mamangi tangka khara da ekoi tampagi mafum sing assembly constituency khara dagi police station khara dagi lokho khiba leiraga su na hunana police station tarukta re impostor pase masigi wafam sida karimot leibage and ani shobada MPP mola charge story allegation sing se masida kawai react to bini aina igoibu mot khare phungduk chage hoi Afspa haiba pot si ekhoi tasengna hoi hojik leiriba Manipur gi present context hogi bagi pot hoi loina mang nei da ba yaro hoi Manipur da Afspa si 1957 da pasar pani hoi yam tuna hoi gi India da tilba matung da sahi khar gi matung da ko hoi gi asigi pot si pusalakre pusalai basi kai no haiban tam da koi maksu tasengna koi koina phakang phakpa matam hai tare ko adudane koi Manipur gi am kanba koi gi yog lakhidana sai matam du da ko koi gi yum da changdana koi kumbing operation tawna khotana tawgiba aduga loina Afspa gi marumda koi gi national worker haiba tare ko koi Manipur se Manipur na legedabani haidana kona jarpa mayam ama Afspa gi marumda ngasai gi ko koi gi loisan gi bai tare ko loisan gi ba adigi madu su asumaran bichar tor ko matamda
ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯟ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯄꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛꯁꯨ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛꯁꯟ ꯁꯦꯡꯁꯟꯁꯤ ꯄꯤꯗꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠ ꯌꯧꯔꯐꯥꯎꯗꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁ ꯆꯦꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯍꯧꯕ ꯏꯍꯧ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯍꯧꯃꯤꯟ ꯀꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯂꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯀꯣ ꯏꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯅꯥꯒꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯇꯥꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯇꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯕ ꯃꯁꯤꯃꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯊꯝꯈꯤꯕ ꯑꯐꯁꯄꯥꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯩꯊꯦꯡ ꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯀꯣꯟ ꯀꯣꯟꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯨꯞꯃꯦꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯨꯀꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯗ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯥꯒꯥꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒꯦꯅ ꯈꯠꯅꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯅꯅꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯇꯥꯟꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃꯗ ꯇꯧꯔꯛꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯛꯊꯣꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯨꯊꯠꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯕꯗꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3ꯗ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯏꯍꯧꯗꯨꯅꯗꯤ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯄ ꯉꯝꯃꯔꯣꯏ ꯃꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯨꯕꯥ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯣꯄꯣꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯨꯝꯃꯨꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯧꯅ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯕꯤꯕꯨꯂꯥ ꯆꯨꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯄꯤꯁꯜꯂꯦ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯃꯤꯡꯗꯤ ꯄꯟꯖꯔꯒꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯔꯅꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯒꯣꯟꯁꯥꯜꯕꯦꯁꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯄꯤꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯄꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯍꯥꯠꯂꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯊꯪꯒ ꯑꯣꯟꯅꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯦꯅꯣꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯁꯤꯗꯒ ꯋꯥꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯁꯦꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯁꯦꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯐꯁꯄꯥꯁꯤ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯂꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯊꯤꯡꯕ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯟꯂꯣꯐꯨꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯗꯧꯅ ꯃꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯎꯍꯟꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯐꯁꯄꯥꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯝꯊꯒꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯍꯥꯠꯅꯅꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯔꯥꯡꯃꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯎꯂꯤꯂꯥꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕꯅ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 6ꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗꯧꯅꯒ ꯇꯧꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯤꯇꯩ ꯍꯥꯠꯅꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕꯗꯧꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯥꯟꯕꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯐꯁꯄꯥꯒꯤ ꯋꯥꯁꯦ ꯇꯣꯛꯑꯒ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤꯀꯣ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯐꯁꯄꯥꯁꯤ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯂꯤꯇꯤꯒꯤꯀꯣ ꯁꯦꯒꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯇꯞꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯔꯛꯄꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 19 ꯌꯧꯔꯨꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 6ꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯊꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯃꯣꯏ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡ ꯍꯥꯏꯔꯦꯀꯣ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯩꯃꯈꯣꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯀꯣꯜꯂꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗꯀꯣ ꯀꯧꯇ꯭ꯔꯨꯛ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯥꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅꯀꯣ
कुकी ना मैम लेचले मकाद नोंमै कापे ड्रोन बोम्बिंग तौर लोई खंगे सिदा असी डिस्टर्ब एरिया ओइबेदा करी अकाइबे लेगे अखोइना हंगनिंगे को नंबर 1 नत्रा सि डिस्टर्ब ओइलबने सि याम चाउना अदिगे अमुक सेकमाई द नत्रो साइगे अखोइगी सेकमाई रोमदा नत्रो सेकमाई की क्वारी के थबक सुबा ngमक्त्रिबा साइगे अखोइगी मोदबुंगी साइड की लागा अखोइ नोंमै कापीबा याम हेंजलैसि अदना मसिमक हुजी अखोइ डिस्टर्ब ने हाबि याय अदु अदि कांगसुप तो तौरिबा सि डिस्टर्ब एरिया ने हाबि याय अदिगे हुजी की लैरिबा लमलाई रोमदा तौरबा याम तोइना को अटैक तौरिबा सि अखोइ हुजी तसेना तागदि कम डिस्टर्ब एरिया से अखोइ मिटै नो हेलिब्रा कुकी नो हेलिब्रा से सिदि अखोइ तोंगान क्वेश्चन ने हुजी अदुदि अखोइ येंगदा दुम खंगरमने अखोइ मिटै नो बंदे डिस्टर्ब एरिया ओबे याना बजि कैदोगी मोइना तौरपदो थेंनबदो खक्तनी अखोइगिदि अदु मोइना तौरई सिदि पूरा सिको ओजा लेबे जगह सिंसिदा हुजी पूरा इंटायरली डिस्टर्ब ओराबने बको ओजाना थंबिरो मफम सिदा ओजा मुक लाक्चनिंगिसिना सेंट्रल गवर्नमेंट अफस्पा इम्पोज तोर इजे अमुहना हाइबा पुलिस स्टेशन तरुक सिदा इम्पोज तोर इबजी कनाना डिस्टर्ब तोबगी नेना खनबिगे यंगिंग मदुदे अखोइना भामना साबा नतना उपाय लेरय अदुबो अखोइना हुजी याम कने यंगम तमदे केनोदा फना हासा बायदुनेबा स्टेट गवर्नमेंट की केनो मेचिनरी से पुलिस मेचिनरी से क्राइम खुद लेगे याम हंगनिंगेबको कोने दे हाय को कोई केनो दा साइटों दा नोंबै कापे ऑर्डर पीद्रे ऑर्डर कना पीगदेगे मंत्री ना नत्रग चीफ मिनिस्टर नो ऑर्डर इशू तोबो याबरा नत्र प्राइम मिनिस्टर नोंबै कापो हाय याबरा फील्ड तारिबा सिपाही आर्मी ऑर्गन आर्मी ऑफिसर ना नोंबै कापो हाय दो नत्रा अदमाय तौदना हुजी अखोइगी को केनो मक्सु लेबसु नत्रि को अखोइजे हुजी प्रेसिडेंट रूल लेबो मक्सु नत्रा अदुना पुलिस स्टेट की पुलिस मेशिनरी की मखाद लेबता पुलिस मेशिनरी से कनाना मको ओगे हुजी नत्रा कनाना सानरिगे कनाना मसी तसेंग हाइतादि मसी की फोरम सिदा मसे अखोइ ngamgum जु थोक्तबने अदु ngambo यानाबो क्वेश्चन जो हमगम दि थोक्तबने मसे अखोइ खंगेरो ngakta नत्रो अखोइ सिदैसिदा सेंसिटाइज तोबम संग्राबा ngarang nan केनो जिरि दे तोबम तमदा फरे को फायरिंग ऑर्डर लेत्रका जु सीआरपीएफ कांगबुन होजी मैं खुद हालेबा मैं कनाथा ने अटेम्प्ट तोगे सीआरपी दिगी मैं केनो कमांडिंग ऑफिसर केनो दे अटेम्प्ट तोद्रो असमा मिते ने लौथोकरा हायगुंबा ngasi बावदा अखोइगी मणिपुर दे लैरिबसी पुलिस ऑफिसर असोबसी करम कम्युनिटी की मीना असोबो ओगेबा मसे अखोइ लौथो हायग्रबा हायबम जु थोकदेबा ममदे केनो दे मोसे अखोइ न्यूट्रल ने लौबदायबा खोना अदो इतागदे अखोइ हायनिंगे ने मोगे कम्युनिटी की यावरी सिंजे लोइनम सेंट्रल डिपुटेशन दे थाग्रो अदु मापांदी मी पुसलो हायनिंगे बसे अदु तागदि मसी यामना मथों मरम खंगबजे कनाना तहनगे मोय कम्युनिटी ने तहनबने बसे अदु तसेना तागदि अखोइगी मनुंगसिदा यामना चिंगना हनबा याबा को अमन लेरेबा अदु अतोपम ना ngasi बौत फायरिंग ऑर्डर पीदिसे करिगिनो पुलिस की डिपार्टमेंट ने सेंगदोब्राबा अखोइना दिसे केनो दा रूलिंग दा सुम पक्ताइ ताइने न पार्टी दा नत्रग मंत्री फादरी ताइनेबा अदु मसी की चप चाना मजी थेंगनगदरिबा लॉ एंड ऑर्डर मखुत लैरिबा ऑफिसर सिंगसिना ngasi बौत साइटोन दा करिगिनो तो खुद हंदबनो कांगचुप दा करिगिनो तो खुद हंदबनो लेमो खोंग दा करिगिनो तो खुद हंदबनो हाबजे म खुंग्रबा नत्रग अखोइना क्वेश्चन से तौग्रबा ओके अदुना ओइतागदि याम सबना हाबदा स्टेट मेशिनरी फेल होराबनिना कैदोक्तगे हजि सेंटर ने इंटरवेन तौरिसे केगनो अखोइ प्रजा मयाम ने दजि डिमांड तौरेबा हनबियो ना अदु तागदि ngasai ko adu dei second round la chege kari Afspa je maduna kari kana ga deino na kana ru deino habda hangjige haijege ba okay ta se na ta ga de hoji center na khut yaure je kari gino na haiba matam da hoji ke disturb era la bo je mo ju power lei state ki su power lei sama na power dum lei ko adu tau da bo hoji akhoi ki state ki oina de ngasi ba da ngasai ki law and order ki mapu oibi de ba police department ki makok thangbo official sing sina kari gidam to kuki na nongmai ka pok matam da akhoi na khut handri je kari gino ha se ngasi ba da ngasi mo media da haira bra na praja da singdo bra ba akhoi masen ko pangat da khana da na lei re ko ngasai ki achou wa sang si de tau le re ka dok de no chief minister na phare na si ki nongmai ka pa ka da kana na indori ge who is he chief minister mo nongmai ka pa ha bra natragana home ki in charge nongmai ka pa ha bra नमय का पाइब से जी ngasai ge responsible officer sing na ha gi dun ma hierarchy rum lei mathang mathang aina ma leinari aduna tasengna nahan gi jiri da hojik so hai ni jiri da moy demand to hore na extrajudicial killing ni kaina ado moina mi phari ba mitei gi yum mai thai di kari ha gi moy aduna tasengna hai tar gadi hojik ki keno se khoi gi Afspa lai sidi tasengna state ki police ki ko makok thong ching na thabak phajina tawdabi na ta idi mase पाव से फजन लौरगा इदी मसे पेरीफरी दा हौजिकी को पेरीफरी सिंगसिदा इदी मसे इंपोज लौक माले अदुगा हौजिकी मोइना डिस्टर्ब एरिया लौक कनो से हा स्टेटस अमोन थमजली मफम सिदा दे इदी मसे हौजिकी हाईली डिस्टर्ब
because of the illegal activities with the cookies have they hiding it. Okay, hojik take away ni khakta ne oja tomcha dagi hoi learn dagi lauthok che deraga e congress ki spokesperson dam thamjage ai yamba Dr Rabi da thamjaning baji before yamba gi oiba tongan ba wangji lakjadring mamang da hojik ekoi learn oja tomja na thamgi wafam si da ai take away ni khaktan gi pakhum han pamje ahan baji state forcing na mathau phajana pangthok taba haiba aduga ground reality da nongmai kapaga khuthan da bagi oiba situation je lebak sig leba political leadership chi responsible oide habani madu ekoi chief minister natraga prime minister nongmai kapo haiba yaba nate natraga na moina hairaga su iloidaba kangu dun indragadi kaimta tobu ngamoi habagi wafam ni number 1 point ani subada Afspa reimpose torokpase state government state forces sing asina on ground da mathau tobu ngamdabadu ubadagi central force na mathau tonabagi damta Afspa thamit me bagi question ama leibra haiba take away ani sine kari pahum bibi be congress party ahan badamasi state amagi chief minister si mana nongmei ka pagi nataga prime minister nongmei ka pagi order piba ya bra ya da sidi kitang masidi apikpa wahi yam sammalle state amagi amadi india ge head haibase madu post constitution head chi makhoi na soi tor ga nongmei ka point haina banate state ke chief minister si home gi SARS purin man overall supreme India government gi hargana union of India gi na prime minister si overall supreme ne haibdi makhoi singa sina state ki concern da state ki chief minister na loga da decision si loraga thabuk tu on thoraktre magi makhata ba executive singna thabuk tu on thorakte haibta argadi madu on thorakta ba sing tu gi matakta ekhoi gi proceeding lokhat pe yae ai state ki DGP na natragana state ki SPM na natragana IGM na home minister na haiba command order to ba matam da haiba wafam di india erga di mai matakta lokhat ga yam dai greb adna masimadi kidang ai gi mod oina di masi haifam thokta bra haina khalle aduga amna akhoi gi masida akhoi gi Afspa makha da disability status lauk thok pai basi एक सिर पीरी सिकाई नो है मतलब सेकंड 3 की मखाद पीरी सी state organ state ki head aduna in the name of the governor union territory oi batagana administrator hai batare makoi de aduna natagana central government na lauk thopi ya disturb area si kai gumba in danger oi bakhot pa kai mam lairi adima tawu to hauji manipur the proper government ama laitra bra regular proper government ama BJP ki masagi masing absolute majority phangaga proper government ama lairiba haujok jikse adugi duda karige note state government na even if mana disturb area status lauk thok habitar su state government na lauk thok tabi the center dagi khut thinjalaga tawri se manipur center na pro pairabra nataga partially center na pairabra nataga state government sibu ijat chuptau tau daba state chi chief minister bu amdi state ki minister cabinet minister MLA state government na sibu chuptau tau dabra na maduma di thoina maki nampu sapu haibitare moina procedure sigi wang mada haibitare tauba state bu tungoina ba usitta ba pot ama oi haina khali na even if lauk thokpa pamba pamda baduna tongana yemuk pijrake lauk thokpa targa su state na lauk thokpham thokpada lauk thokta bi de center khutau changbase basimadi totally tawhei da potam ne yamra bi madu ki question da mai hangna ba hoje ai wakhada leijare and before going to that Afspa Manipur da reimpose tor pose mapungaina police station tarukta ngarang Imphal East West Bishnupur the Jiribam yauna tonga tonga district sida reimpose tor pose masigi si leiriba conflict sida leiriba peoples mayamse protect tawna bu hotna bada masigi kana ba khara leigani habdana expect tobra kamai kai happening oza tom jan thami ki wofam si koi Afspa si Manipur gi history kidang mang ta nei na da bi yaroi matang sirok pada Manipur na state ut phangdring dagi union territory ki thak ta leiring dagi 1950 ga adwai dagi Manipur Assam loinamak Afspa gi marum da saithiang phangakpa Manipur se aduga yamna khwai dagi Manipur miyam gi thamoi shokhi ba tang haiba tar gadi 2004 gi July gi tang 10 amadi 13 gi lona ba ahing nong jai da Bamon Kampu dagi thangjam manora ko binupi ama lamdam sigi ningon ama yamna tamthiba mongda 17 Assam Rifles na haibitare tamthi namyot minei sat thar matungda halaga hundhombagi wa thoktagi Manipur gi miyam se mai hona lakhi adutagi ima kayana kangla gi mamangda pamdaba haibitare
इकाई की हुंदोक पथौ मैम अमा तौकी मणिपुर प्रजा दमकत खलगा शर्मिलाना सही क्या सरा हेलई शर्मिलाना लमदम सगी आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर्स चेक लौथोक्सी लौथोकपियो हाय मदुदगी लाकपा मतमसिदा मतमदुगी लैरिबा कांग्रेस गवर्नमेंट हाइबा तारे मणिपुरदना ओक्रम इबोबिना लीड तौबा सेंटरदना यूपीए गवर्नमेंट डॉक्टर मनमोहन सिंहना प्राइम मिनिस्टर ओइरगा लैबा अदुगी मतमसिदा अखोय करी हाइबा तारे मणिपुर की मियाम की सेंटिमेंट सी खंगना मतमदुगी श्री इबोबी की सरकार अदुना अखोय की जुलाई की टांग 2004 दा प्रेस कॉन्फ्रेंस तौी लेबाक मैम थमी मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनियन की मिनिस्टर ऑफ स्टेट अखोई सुसोईजुदनमकी लमदमसिदगी अफस्पा की डिसब इरा स्टेटस से यामद्रब मफम खरी अहानबद लौथोंगाई होनगनी अथुबदा अदुगा कंगलादगी असम राइफल से 2004 की डिसेंबर की अरुइब फाउगी मनुंगददी कंगलादे असम राइफल लौथोगा प्रजाद खुसननी हायना मदु होने मदुदगी तांग 19 जुलाई 2004 दा मतमदुगी अखोगी हौजोजिक प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर सियाउन हाइब तारे मतमदुगी अखोगी एमएलए कांग्रेस के एमएलए रंजित चेयरमैन पीडीए नि मासु मतमदुगी मतमद्रा पाइबनी कैबिनेट रेंगनी हौजिकी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर होइब श्री एन बिरेन सिंह मतमदो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन होइबनी मतमदुदा गोविंदास कोंथौजम कैबिनेट मिनिस्टर अदुगी एमडी अलाउद्दीन खान मिनिस्टर राधा किशोर बिजोय कोइजम चेयरमैन मनीट्रोन की अदुगी विवेक राजवांखे माना एमएससीपी दगिने मखोई सबेन जी हाइबता तरेची पुन्ना सत्लगा अखोगी मनोरमा की युमद सत्लगा लेखित्रबा मनोरमा की युमद सत्लगा मयाम को उन खोनदना वारी सारगा गवर्नमेंट की अखोगी वारीपची पुब सत्प मतमदा वारी सानब हौप मतमदा हौजिकी प्रेजेंट सेम बिरेन सिना गा अखोगी प्रजा सिंग मरक्तगी औ थों खर ngangnarpdagi साउदना वारी सानब लोइद्रिङेदा अखोगी केनो बिरेन सेम सिदी मतमदुगी दे हाइबता सेम नते चेयरमैन नि माजे अदो मादे साउदना वारी सानब लोइद्रिङे सत्खरगासो अखोगी एमएलए रंजितना अमक मयाम सि वारी गोताई सानद लमहोय बोमोय मंगा तरुक्सिना जेसी वारी सानद अखोय लाइफसी इसम समना लाप नते सरकार की फिरेप अमा पुरगा लापनी हाइद सुबसोय सोदनमकी मणिपुर की अखोय की ngarang प्रेस कॉन्फ्रेंस तौरे मणिपुर की मफम खरदगी अहान बगी ओइना आंबा अखोय दिसब इरा स्टेटस लौथोंगाई होनगनी अदुगा कंगलादगी असम राइफल जे लौथोगा डिसेंबर फाउ मनुंग द प्रजादा खुसिना होनगनी हाइबजे अखोय की से मतमदुगी सिमसे इबोबीना कहीं तौरे प्रेस कॉन्फ्रेंस तौरे है मैम थमे खोले मैम मणिपुर पुमदी लौथोकदबनी खोलक अहानबी ट्रायल होना तौसी मरमदी काजिन ग्रा चिंजा तमजाद कईदा अखोगी वायलेंस थोप खोप नन मणिपुरी कई मैम लेरिबा मैम है सुमाइना तौरब मतुंगदा अखोसी सिगी मरक्सिदा अखोगी कनो तौरे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह अखोगी ऑनरेबल मतमदी सीएम इबोबीसी लाओ ओइन खुद मतन कक्त लाओ इन कौरे मतन कक्त लाओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कौरे मतमदुदा यूपीए की चेयरपर्सन होइबा मैडम सोनिया गांधी यावरे होम मिनिस्टर शिवराज सिंह पटेल जावरे प्रणब जावरे अहमद पटेल जावरे सुमाइना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कौरगा नाहकना नाहकी सेंटिमेंट नाहकी स्टेट की खनबदो अफस्पा लौथोंगाई की वारेब लौराने सिमोय खंगे मतमदा नंग नेशनलिटी इंडिया की नेशनलिटी अमोइना नाहन अफस्पा लौथोकपसि तौगनो मणिपुर से इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम लेबा नॉर्थ ईस्ट से इंटरनेशनल बाउंड्री बॉर्डर की इंटरनेशनल बाउंड्री की थ्रेट अमदी बॉर्डर सुंबा लेबा क्या सिन तौगनो हाय मतमदा अखोगी सीएलपी मतमदुगी सेम इबोबिना नो ऑनरेबल सर ऑनरेबल मैडम जी आईडी इरमदम आई मणिपुर की सेंटेम प्रजा सिंचे सही के अफस्पा की मरुम अवाब लेरे मरना अमतंदी मतम खरा मसी लौथोगा ट्रायल होइना मतम खरा लौथोक्तबा याररोय आइबु कईगुंबा चीफ मिनिस्टर की लौथोकपी हायरसो मदो आई डोंट केयर आई कैसो अकाइब लेते अना आईदे सोय सोयदनमकी आई मसी खोंफामजी लौदब यादे मणिपुर प्रजा की दमकता खल्लगा माना थोकपो मतमदा माकसे होम मिनिस्टर अमका शिवराज पटेल माकसे अमका तोंगाना ngairamaga माकी होम मिनिस्टर की दमक चचेन दे मतमदो फुंजालांग दोन सिंह जो मणिपुर बाबल लेवे मागा यावनो पुन्ना सदमिन साहिबरा प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस अदी ओनली इबोबी कक्सन कदम ने हाय फुंजालांग चंगन दे थोकपगदी फुंजालांग पुल्ल कादा होम मिनिस्टर हौजिकी शिवराज सिंह अमका केनो तौवे नाक ब्लैंक पेपर में साइन तौमु नंग थोखिबगा सुसोय सोय की मणिपुर प्रजा मैम प्रेस कॉन्फ्रेंस तौनी ना करी वारे लोरे ना हाइदी कईगुंबा इंडिया गवर्नमेंट डिसीजन नम लौनिंग बै फियम ने अदो नो
ai isam sam na te state amagi head ni manipur sina koi na pick se hai no ubata ga so indian union da yaw ba india gi mapung bharab state amani manipur gi chief minister mo ina manipur praja gi damakta isu soi choi da gi tawgani hai matam da mayam gi center gi leaders in home minister prime minister levian da gi na kaigumba Afspa silok thodi Nagaland da su insurgency problem mai Nagaland gi assembly na anirak pass to bane Afspa lok thong ai dongta adu center na reimpose to bane no lok thok pa yaroi Nagaland assembly na pass to ga lok thok podo mamde ine sensu siswa wai sanakre am tawnakre wai sanare shanti lak se lai ma no yade haibudi means aikoi gi matam du gi congress ki sarkar adu gi thona maring jin gasto adunida adu wana honaraga aujiki marak sida amaka MLA ranjit na lusingba MLA ranjit na mayamda manoma gi yumda lakpa matam hairam base kari gumba aikoina August ki tha sigi manungda aikoina kari gumba August ki 13 August 2004 sigi mamang da aikoina Afspa se Manipur gi jaga khara dagi or so aikoi loktok pa ngamdraba aikoi lakmin me saben ai bata matam da birendi tho sakre adu ga sumoi lakmin team du cabinet minister jo tariat mak aikoi se side minor gi mamang da ayuk ki pungnik pan makhai ta ba matam da 13 August ki numit sida aikoi Manipur praja gi dumuk ta thok to ngamre haina aikoi MLA da gi resign to gi haina wasam bane aduna haugi 13 August sautuni da tang 23 August ki nungthin gi pung mari ga minute 15 ta ba matam da emergency cabinet mi phamaga khudakta haugi ki Manipur gi Imphal municipal council the municipality area dagi assembly segment sabian dagi disab area status lauthok pane okay haini aduk yam wana congress government gi gastu thona pan lauthok ki ba matam dugi chief minister ibo bigi matam dugi MLA sing amadi matam di congress ke minister MLA natana atopa party segment sing gi thona do ngasi di karai de lei khage present government double engine ki government sina haibuduni da han round in tham okay han round the congress party ki me kai de yamakan wo from sing ekoi BJP gi government side thami ai makha tar pada ni na ta loje ge ai mathang si ekoi SPOKESPERSON da lakse ge sa da laksening ba ji sa mapungina oza Bimol gi ngarang gi thagalak post amasung media report mayam se te ga ina lokho chabe take away argument ani ka sa da lakse ge han ba ji historically Afspa ji union government in 1972 da amend to khaba matung da Manipur chana ba hokhiba masigi makha tarakpada magi Afspa ji impose to gi modus operandi si setana publicly decision ji announce to raga state na formal notification ji to havani aduga handakti kamai to ge hakanda ekhogi center state ki waham ji sumlei tena central government na open oine hekta ekhogi haita formal imposition gi notification tholok pagi wafam jini masi ki sida yam chawba question ama laiba si Afspa si state na khara ama Manipur gi saruk khara ama impose to raga saruk khara ama na center na Afspa impose to ra haibagi ahanba question masida legal contradiction khara leibagi mami tabra haibagi acho wahangni ani subada Ministry of Home Affairs na thoi even notification ji matung ina Afspa reimpose to basi ki maru maram si effective and efficient coordination amongst the state ki forces amasung security forces central ki forces mayam ji ki marakta effective oiba efficient oiba coordination leinaba gi damakta law and order maintain to bu mating pangna bani haibo question ji ni adu itaragadi MP Bimol hangi wafam si Kuldeep Singh gi makhada unified command haidana leiriba central forces makai state forces makai gi oiba unified command gi leibagi purpose si karino mana masigi coordination si sab to ngamdarba haibagi wahangni sir kamai pokumbi wang du sangman bapti tawdre ko sayam ta point ani ki ga sa pomai dum graphs tawi oza Bimol na ko MP sina haibiri se ko honorable MP na haibiri si adum sangbani man hairi posting se aduga yamna marik su sumina haibi ai khoina adai gi thoyok rajti gi kanona ti ko khoi rajti yaujaba mi na ti khoi ra khoi gi di khoi neutral observer oina common view du ni pija du se khara su oza Bimol na haibiri se ga mana ba su yor kani mana da su yor kani ko aduga lo gi ni thoyok na ma di 6 month khuding gi review tawdu ni masi Afspa ki kanu da yaude Supreme Court na karina hairakpa Naga People Movement for Human Rights Against Unit India 1998 ki just mangan held to case to ki sum thangdaraga 6 months khuding review toraga amuk hapsan ba amuk dokthokpa amain tawbani aduga punamak si tuoga Afspa sidi mai phaba dim te leitre
AFSPA फबम खति लेको ओजा AFSPA फबम कई नो हाकान AFSPA सिना माइ फबजे केनो कांदा research scholars sing thesis to the kani mi kam si re kayam ut nai gre leidra ko adum bagi ai gi de PhD thesis su AFSPA gi page kun gum yaw aduna article I da ai ni ba thai ni article si kaw thur bani AFSPA gi matang se article kun gum iram galo mal international journal sin da ani kha su pura pai ta ni jing pai ta sum I bagi am kani AFSPA si aduga ma gi phabadi thodong leitre AFSPA phai hebasi army da sing mong the power people aphabana tidna ko aduna army haji asam phal the army the central armed police force sing sina otpa nei ba si adum tawla abani ne ko adu amuhan olan ji haibagi power pi ba si aphabadi na tidna ko hai AFSPA si jing bironi loi pa da su yare AFSPA si phate deconia ni adegi di genocidal ni lawless law ni ka na hai sing ji kai na kanda section 4 si ni loi pa ba tu section 4 si PDC commission officer warrant officer non commission officer any other person yare non commission officer warrant officer apik padu so dum pisale power se ko the power si if he is of opinion that fire upon otherwise used force even to causing death against any person sathi re AFSPA muk sathi lu se pithribi lai tre AFSPA da oi hore hoji sub thibi u kon aeroplane thor tungera bus ta sakera train sakera lainung la tauger loi chapiro pithribi da AFSPA lu sathi lu omta lai tre only AFSPA amha lerami nurambak lu na Hitler na palingai da adu di mo akap ta thamgre hoji adu kari gi no India AFSPA hoji pho lokthop ti su angakpa sisu poina mani ko Kashmir lei AFSPA moi tongan ba jamoi Kashmir special law na adagi di Punjab ki lerami repeal tawre hoji aduga India da kwai sathi si potai sathi ni prevention of terrorism act sathi ne ko repeal tawre adagi tada na terrorist and destructive activities prevention 19 kano IT7 repeal tawre kai why not si tawri kai no AFSPA history jimba kaya phajada ba hai tare AFSPA si 1942 gi quit India movement se matam gi quit India movement si madu suppress thongna ba siam gi law ne adu thangcha mana hoji bu lei ni adu di colonial oidriba si bo AFSPA phawase adu madi lei akoi si colony da thambire India government akoi si akoi gi second class citizen no treat tawbire akoi si India gi colony da no thambire haibagi yo ma law budi kanani AFSPA si adu ga ma AFSPA di amta phatre pithribi gi aingon da yauri aina article ibasi da my report yengune loire ni hida hai sing si nga sai gi UN Human Rights Committee report 1997 UN Human Rights Committee India su yauri ni akoi ICCPR International Covenant of Civil and Political Rights ai se masi gi makha ni UN Human Rights Committee has Human Rights Committee gi 1997 report yengbiu fajana hairabani ni article 4 rim yauri article 4 si da derogable human right habaga non derogable di emergency ki matam da su suspend to ya da human right khara lei ri ko ni pan pi international law da adu India gi na ani pi article 20 ga 21 ga right to life and personal liberty sumasi akoi derogate to ya de emergency matam da su adu moin hari si noi da di derogate tore derogate di anytime suspicious lei di warning macam pi mi du kap thok pa ya doi ne bang sai hin even warrant officer sina bokta non commission officer sina kap toi ne ba adu gi sumai people law si di nang derogate to ya da human right emergency matam da to da bodo adu du emergency ki provision du kan gre kala India na to bi si bu kari no in India report thara khar bane adu na te ko CRC committee right of child India so party ni India sign to ni adu committee du so haira khar bani child right khongaung na re sumba si togan hoina sido so haira khar bani sido the committee on elimination of all forms of discrimination against women rape mayam to AFSPA ngatani na AFSPA is the rape to ro na people women kai no kan mon the scan no yawi section no yawi section 6 absolute immunity kan case lo kha ya bote civil suit criminal suit kan proceeding kan to ya de AFSPA gi makha da moina to gi base moi de gi ministry de gi sanction lo do sanction di pi ju bi de mamang ni yeng biro ne ngasai extrajudicial execution 1528 cases documented tawre masi akhoi gi kano da special rapporteur da thar to hole na ko adu prosecution ki su tawdi khara tawre du su taw adu namjara lei sini Santosh Hegde committee report ka seme Supreme Court article 32 makha da ada AFSPA si gi thoidokpa AFSPA si di inhumane masi gi yengbi gi haraga di kano si yengbiro AFSPA haiba law si di masi akoina samna khoi su izabadani ko sit akoina iri pangi samrati academic input mayama yawaga reference period ibani research paper ni so amale ada sidida akoina ijari si AFSPA si samsam haibada special power to the armed forces to kill its own citizen on mere suspicion
मागी सिटीजन दु मसामकना चिंगनरदी मीदु खर कन चिंग नोंमै कापतोय अदे मीदु हागा जब होटपे नोंमै सतोय नोंमै कापिदुइन याम लोरेबा सुम लोजि पृथ्वी लेति आई वखंदा इरेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइन इरेस्पेक्टिव ऑफ आई गी एफिलिएशन आसपासदी इंडिया स्टेट बुक तगी रिपील तोबम चाकेबा को सीदी याम फते अको एमपी सिंसिना यारगा हंदकी लाइव असेंबली की पार्लियामेंट की मिफम सिदा को आसपास रिपील तोबिरो व्हाई नॉट एंड सी हंगमुक चुमे अदे सेक्शन 6 ता मागी साई सेक्शन जाव आसपास सिदीना कॉलोनियल लोनी रेशियल नी discriminatory ni and genocidal legislation ni ko sidi berani ko si colonial di British na colony matam India wo namda na semam balo du ne si lei si adu sathi gar balo prithvi da mang sathi be ma da oi do kam na na itra bogi prithvi da mang sathi aspa sidi na aspa ya min te leite manipur da khab de lembe adu ko khang de sidi kam phatre sidi lok thok pa yare adu racial su oire kam sathi ga yong ne aspa ahan ba da Assam in Manipur maming thola menu haidi अखोजी खंगे मसी बेराले ग्रुप नि मसी नमधरम चंगी ने तौरबा रेशियल ओरे डिस्क्रिमिनेटरी अतोप लमदा थमदे अतोप काश्मीर लेको अतोप लम थमदे हाइजगिदी मणिपुर साथी मफम लेरिबा छत्तीसगढ़ हाइसी ट्रेन गे थलग मिजुले हातोप पुलिस के मंगलो का फलांग थेलिन माउइसना हालिसी आसपा थमदे कैदोरिनो सिबो मुंबई के साथी जानी मुंबई से गेंग पार्लियामेंट मतमदा नत्र दादू इब्राहिम पार्लियामेंट ताज होटल अटैक तौरी पुकाई साइन आसपा थमदे नत्र दिल्ली गसी पार्लियामेंट अटैक तौरी साथी दिल्ली से आसपा थमदो तो सिंग मदे पार्लियामेंट लेनी इन टाइम पाकिस्तान अटैक तौ याइनी अदुना सुमदा थमदे जी discriminatory ai hai bana te ko justice jiban ready committee report clear hairam si adu hai pazara ke justice jiban ready committee hai se si kanam nati india gi justice ni mi supreme court ki justice ni basi supreme court ki judge ni manorama le tum sema committee ni si committee si ju ministry of home affairs aspa thamai ministry do aduna sema committee aduga man su report 2005 da pigram ni report aspa repeal to haira bani adu repeal to haire adugi matungda ma yam phajaba aina court tawjaba ya Afspa sing sai justice jiban ready commission report na committee report hire a symbol of oppression and object of hate and the instrument of discrimination and the high handedness na loida aduna si aduna repeal tawro and pirabane committee ministry log the wari ni adu hire na adagi de amu madekha satharaga Justice JS Brahma Committee report hai na 2013 sisu ministry India government sema committee ni ko akoi NGO na sema na te sisu ministry hujiki ministry home affairs sema ni sisu sina sema committee Justice JS Brahma ji kayam phau ga na India gi aphau ba pitri India gi 1950 de gi le pa Supreme Court si justice mayam aphau just ama hayu ani hayu ha ma se 1 2 de le duni justice JS Brahma ji ade ai sar khana ga mabani si aphau ne si p3 bi maming chala just ni ma gi committee report su ma government submit to 2013 December da ma ju haire brutalities of armed forces faced by the resident in the border area and so conflict area are causing more alienation India gi mi na tre ko se India na in thok pi re India da pularoi kan hai basi helale na man hai re aduna Afspa sina sum violation mayam to se instrumental being legitimized by the Afspa na ai ni ya bai type to hole aduna Afspa si lok tho kana ga hai re ba ai na hai ba na ti ma se Supreme Court Chief Justice oira mi sing pirakpa government na sema report adu government da submit toba adu report me amsa hai bani tawo to India government da mangonda ulterior motive ama leibani na Afspa se dum thamna honari ne ba ko Afspa se ai gi di irrespective cookie area thamba maiti area da thamba hai ba leite ko argument se lana chana garani asem de cookie na thambiu hai bane maiti area thambiu na moina demand tawje bane ba ko aduga ai khodon khangde moina hai de thamai rai bapta de ko ai thodo comment leite du da adu Indian army ni thamo hai ba kuire kaino Manipur mu situation di extraordinary situation di da we need extraordinary law to tackle the situation hai bane tabu du human rights violation toba anytime me de siba sidi nungai ba thabak na ti da ko hai di akhoi su we want to treat as an Indian atop Indian do ma ko treat to pa me hai bani da ai bu su ngam ma dagi signal he ai ko ngo je sakke to signal di suspicious no thang ga pak to ni power pizza ba aswala adu ai si no maina ka khre da mi no maina ka khre madu aina dandi pirasi hai amu prosecution to gen to da ministry na amu sanction ung piraro aduna di impunity and immunity je lo re da Afspa si ap sathi re aduna Afspa si ne sathi kayam sathi ge khangbi ge hai ga dine ai orin thajar ke shini da ma yauri masai gi kaino si da moi gi parliament da Afspa gi debate to budane masi di ki re moi ngang si parliament da Afspa gi debate to buda matam du MP amana mohanti kawai saurom de lakko mali amana tichu de lakpa
warrior MP kawi maming se mana haiba sidi ilore ne Afspa si India Parliament puthokun mi si debate tonori ni ko and mana hai sidi sigi tissue de lak MPs na hai sidi whole of Assam Manipur is going to come under martial law through martial law and emergency law declare tawdana hai ni emergency di declare tawdre ado martial law the army na salai ba asomda military jantai tabudu main adumba law si thamdore na mana Parliament hai ado Parliament na pusa pass taw sangare adagi di amu kaino sida so mo hai akhoi gi El Achau Singh Manipur MP na su Parliament da hai bani masi draconian law ni ado this is a black law. How can we imagine this military officer should be allowed to shoot to kill and without warrant arrest and search kam hai ne this is a lawless law di oi ba law di yaudra law ni hai adagi di MP Mohantin hai basi jam sathi gare man hai basi keno what I am trying to submit is that this is a martial law ni but we do not want a free India with barbed wire khajalaga concentration camp toraga where the halbildar can shoot at sight any man kaina haire yam haire makazu mana sidi German toromadum belu sinduni ka haire mana adudi si MP haini adu su pro the parliament adu su belu ni haibani da ana in khamada Afspa sidina irrespective of kaimnati sidi lokthok pikro okay ai sir da ya matin hong ngam da lak chauke kari maram gi Afspa se Manipur da hojik thamjal ise ozagi speculation da ozagi observation da kamaina yenge masi maram ji kari gi oram be what is the purpose of imposition of Afspa to the 6th polling station moi hai du di moi order du yaujar bane koi smai taw dana koi element ka kai disturb taw khot pa leidna ko nongmai gi wari ra ka keno yam i bani ne adu mayam nu thamai ni hai bani hai justification adu ne ba adu di dum hai rani the blanket order ma thamya ro ye order should be speaking order adu da kai do thamino du wari du yaurong ne ba ko adu ngak tani thami se adu nai khambada Afspa ki justification leiti Afspa le te ka chu terrorist nongmai dum ka pa ya khoi se lan ba ma longna re Afspa si terrorist si crackdown tawda terrorist matak ta nongmai ka pa si Afspa da ka lei hai si ai khamba nongmai ga ai ne ya da Manipur da ka pai hai bra la khe bra ai ja kan khangjadi nongmai matang ni khangjade ba ko adu mayam do ai khamba da lu lei am sik lei ri am sik ki makha da pha ba ya ba ne dum ada unlawful activity prevention ek lei ri adagi Bharatiya Nai Sanita na hauji lu om la ne atai bom pan chu yare Bharatiya Nai Sanita gi art section 113 da terrorist ek ni define tok jar ba ne hauji mi taruk pha gi bu ta kan tong am poti da lu ai wari bu okay mi taruk pha re pha ra kadai thaminu khangde kai no to ji bu akhoi sidi ai na sina khoi ngayok sab concentration camp du sumak tore somna na terrorist sing sina mi si anytime hana na ba nongoi yala ga sing da kumdare hai bani tamna kumdare ni tawraga anytime attack to khoi si hana ba leiba aduga somda na Afspa thamjalaga kaino toro chappa adana khambada we are very danger okay sobai to this do ku roida mayam kuna makki du magi kaino matam lakani ko sibagi sibna tano pai chole tre o sibna tano pai lete mayam noine makki sibagi timing lakani habagi section 1 ni thambiri bese ai mathang se ai khoi learnet oza tam zada mulak chage oza da lakchaning base mapu ina sai ai khoi oza premandan thamki bada Afspa gi kanaba haibam pho lete accept research work to bum tam da data mayam sub to wi madu natana ai khoi gi Afspa gi kanaba am ta lete aduna magi purpose se Pikidamta like have often number one question. Anishoda, Nasai Congress Party version nama narrate Campazan Livigi, Congress ki wanga wina Livigi was a Congress Party gi even Manipur gi Hazuki Miss Biren you often power Yauna Congress ki Hazuki Makok Tumbu Lushimbu Eva Oibobi Amasung MLA Keranjit Makui Mayam gi Luching Makada Havatare Yam Akan Belenga the pressure Pidana central government the pressure Pidana as Pazim Manipuragi segment Kara the Lokok one of the Yam Chow Congress Party and Diet Lokivani Madugi Tauna Utpum to Eka Haven the Chimbo from Maka reactor opposite Masi Ozagi meeting the Kamaina Ui Ozagi Uiva Ozab Sinkitambi politically Pirupa observation to the Kahane the although the sanction janing there Madam Dickenoda, Jiban Reddy Commission gave finding him in the Afspa Silibum Toke, Adubu Nasiba lady, a city political party no conjuration. I madam the sanction there, Madam Dickenoda. Adubu, I'm hiding with the Koina, she is the Nina than a Kotna, Mama, man, the Pongo, Matungina, around Nini among the Honorable Hanigisi Minister, Honorable Bobby. Leader of the opposition na han yam phajaba ama pi ge man ha gi kama ha gi da michong gi lan thum ngak pa ngamaktraba adigi ko michong gi punsi ngak pa ngamaktraba lebak pam ngamdra ta ga di resign to ro hai bai wa hai ma ha gi ba adugi he nongan ban ne lai
ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯁꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯃꯥꯏꯂꯦꯖ ꯂꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯛꯏꯕ ꯀꯣ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯡꯆꯨꯞꯇ ꯀꯨꯝꯊꯔꯒꯀꯣ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯈꯨꯜꯂꯛꯇ ꯆꯪꯉꯒ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯂꯦꯟꯅ ꯊꯥꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯃꯝꯃꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯩꯅꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯁꯄꯥꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯁꯄꯥꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯀꯦꯂꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗ ꯐꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯐꯠꯇꯦꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯀꯣꯟꯅ ꯈꯟꯅꯁꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯔꯥ ꯍꯦꯜꯂꯤꯕ ꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯨꯈꯝꯗ ꯊꯤꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯔꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤ ꯐꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯔ ꯍꯣꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯕꯨꯗꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯉꯁꯤꯃꯛꯀꯤ ꯈꯕꯔꯗ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ IG ꯀꯣ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ ꯑꯅꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯖꯥꯔꯗꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯤꯁꯦ ꯐꯥꯔꯒ ꯈꯤꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯖꯪꯒꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯁꯜꯂꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯒ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯡꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯀꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯒꯦꯕ 1947 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯡꯁꯟꯁꯤ ꯁꯨꯡꯄꯤ ꯄꯤꯗꯦꯕ ꯍꯟꯗꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ BNSA ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯀꯣ 218ꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯡꯁꯟꯁꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠ 150ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯤꯒꯗꯧꯅꯦꯕ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯔꯦ ꯂꯧꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯄꯤꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕꯅ ꯃꯣꯏꯅꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯡꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯡꯁꯟꯁꯦ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯁꯟꯕꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯁꯦꯡꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯀꯣ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ 120ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯤꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ if the said government fails to do so the sanction will be deemed to have been accorded by the government and misi provision ama hapselleiba aso koina chahi ko humbu humdra ning tamukko matamsida karigidamta sigi provision se haptabo handataneba hapise adu targadi hoji manipur da thokriba mayamdo ada mogi a prosecution sanction pi natraga pi de kai do hoji pi da sunga hoji dina hoji lo ma semromni lo haibisine ba khai maru oise adumai tawdana hojiki leiriba pochida hojik fareba koi aswa se pufirami yare khoi pamdeba we don't want aswa se purakan ha ta di chingni se lokto ki tamneba mamde ke no da khoi a chingna sum tamba tambakna lokto ki bhaibse moina masi moi akhoi de sizneba khoi mitei singi mathak ta moina sizneba tambakna sumai tore chingna sumai awa pire kan aswa lei na ngasi ota aswa gi makha da mo da awa bam pide khoi tambakta ka piri je adubu madu moina tawramni na je state loina ma je lokho gareba फरे अदुदा होजे अखोगी मितेगी मथक्ता नोंमैना कापे कनो तौरे अदु करम लोगे मखादा हेक्ता नोंमैना काप यागे पुरोपिरो यारे वार डिक्लेयर तौदना होजे सियापी सिगी मखादा मिसम अमदा फारगा दंडी पिबना तोंगानबमने नोंमै हेक्ता काप या हेबजी करी लेगे भौजे अखोई प्रजान पामजिदि कइनोदा होजे अखोई लौ चंगबा मतमदा आदिगी खिल्लगा नोंमै कापे बोम कापे मिसि खल्लो हाबनेबो करम प्रोविजन मखादा हंदबगेबा मसि अखोई पीसे अखोई क्रिटिसाइज तौबसिनो तोक्सेबा असवा से थमनु यारे लोथोख्रसि यारे लोय लोथो चिंगदसु लोथो चिंगदे लेबि कानदे असवा लेने मोय याम लम हेले को अदि तंपाकसि लोथो चामाना बमदे थंबिरो अदु तारगदि मोय कमायना करम मओंग मोय सि कंट्रोल तौबदगे तो हाइबियो तो तसेंगना हाय तारगदि ngarang han ko hui honorable ibubina yam mako pongna hairido haibum thoeba noina karigba misam praja gi ko maran mathum kan bangam draba mi nunti hasal leibo khosel kan bangam da tara ni government je resign to go nei resign to go praja gi menin am lok sai bne ba masidi je he no alaga ne ba masidi ma haiji sumina na masi to yana ba periphery area se masi am chaung na disturb oi rabne ba je khoi leibum chabum khangde da mi ko sin jeli se sidage na disturb le ninga je kari leirige mkhoi awabudi di ubidana disturb su oi rabne ba moi awabudi ubidana akoina masi hauji academic discussion to ya ba matam lab ai se hauji soktana ko khongji tattana gari accident am ta yawdana khongji tattana casualty da yawtana casualty gi ko kenoda ma operation theater da leiraba ai sibu moina larik parna dan lei yabro khudakta ai monda relief pigadam natro what is the immediate relief hai deba atai dudi ek to di ngasagi magi punishable section ni kari tabu ya have ni hekta nomai ka pa yabsi kai lege ba war lokthok tuna ko war lokthok tuna enemy oiraba ma yare kapthana ba yare adu tongan ba ni adu natta tagadi civilian leiba matamsida sigi matamsida hojiki leiba ek sinatana kamai tawduna khulai ji nagade ba adu atopa na ngai sai hajire na atopa mana order pigadaba mi singudi am samna habda akoi dadi thajadre ni akoi na haidok tabo wani ni
ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯋꯥꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯗꯦꯟꯖꯔ ꯑꯣꯏꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯅꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯐꯣꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯗ ꯁꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯀꯣ आर्मी की ऑफिसर से लौटको है लिस्ट तौर पीरबनी सेक्टरियन को पूरा कम्युनल लाइन पुखलबनी नांग CIP की कहीं कमांडेंट मिटेने मा लौटको फोटो हाकलबनी सूमाय पुलिस की इंटेलिजेंस ऑफिसर से लौटको लौटब्रो स्टेट से कहीं ओलगदे अदुनदी तसेंग हाइतागदी हौजिकी लाइबा अखोगी कनो अस्पा जे करिगदम को थमनो अदुनत अजे हौजिक ने याम सबना हाइतागदी खो फरे अस्पा लाइंगा ngasai keno ma ui ko yam mai tabo lamlai side tara keno somna kanda police ma yam je hangro akhoi sipai sing lai ne adu ade no Afspa la season agadi ji they should act in aid ko of civil administration ne adunadi police tam to kusuna de police station da laga moi lebi ay adu madu ko muda khoi na hagedam ne lai hai ba khoi na madu hagedam ne no Afspa की मकाद सी तब है हजिक तसेंना विलेज वॉलंटियर से मैं सोप यारोब हई विलेज वॉलंटियर ना LMG पाइबदी यारोय रॉकेट लॉन्चर पाइबदी यारोय अदुबो हजिक लाइसेंस कन पाइरगा हजिक नाकपदी याने मरमदि कइनो मदो अखोगी राइट ने अदुमाय तबना ए विलेज वॉलंटियर से नो सोप यारोय अदि पुलिस नो लोफोप यारोय दिनै सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की कइनो इन एड ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लापनी अदि पुलिस स्टेशन के लो नतबि मै अखोगी ऑफिसर हमने सेनद्रगदि मै कनान सेनगदगे मै कुछि थादोगा पोन्ते बादो मसी मखोइदो जोगन तंबिबम संगे अदिबो ngасai kano sida akhoi ko kuki kambu sidi hojiki lebe illegal immigrant adi narco terrorists sidi paisa se am paibni ko they have so many clouds aduna hoji moina akhoi mam chingai je lakadriba sipai sing gi makok sing sida moina humdana pugida ai moina adugi akhoi chingnaba lebne aduna di masi hoji implement taw ko matamda Afspa lai hadina so ekta kusida chi thaini gi ko akhoi yam khangdring da ngасai gi mi je panga tha pe gi mawong da ko mara leitebe mi sing je hal habina te hoji taseng ha ta gadi moina mathak gi order pirakte hadna ngасai gi ko prajada micham prajada ATM tor kum tam da khud hanba yadaba do anba adu hanba yananaba sizin nabiyo habje masi it is our duty aduna de hoji akhoi gi si tawi matona executive magistrate me am lagani executive magistrate sing je akhoi praja chami ja baza da chami no je akhoi communal ne chami no habnati akhoi gi ko ngасai gi life and liberty ko adu gi akhoi property nga pu yaw ne hoji akhoi hanjan nei na ge na hoji log ko matam je log ro ho ka di kari oidoi ge कचिंग कनो खर था वीडियो खर थोक लेको पुलिस ना आसाम फल ना लौ तौब को लौ से अखोई कनो से येहन बा अदमाय तौदर कुकी से सुमाइन तौ वेम था अदमाय तौदर हजिक मयाम से तौब म संगे बा तौब मतम सिदा हजिक लम हेन दबा अखोई द माय ओनजन बदी यारोय अदुग विलेज वॉलंटियर्स कनो तौब यारोय सोप यारोय अदुग ngасai gi हजिक हारि ब चिंग gi माइकै दगी तमनना तौरियो पोचदी हजिक मोय कंट्रोल तौब ताई मखोई gi बंकर सिंग इंथो gi बताय को अदुग मोय कंट्रोल तौब ताई अदुग अतोपा मना अखोइना याम कना लाहुन जनिंग मद को असु यामना प्रजा की मथकता कनो तौरिब मयाम सिदा करी गिदमता ngasi बौदा मखोइ जे अनलॉफुल को ऑर्गेनाइजेशन ने ngasi बौदा लौथोन बंगम दिसि करिनो कनामतन डिमांड तौ दिसि करिनो बदा तसेंग नाय तागदी डेमोक्रेसी हाइबजे डिमांड के मतुंग जगदम ने ngasa हाइजे नि नहान ऑनरेबल इबु बिना नोय प्रजा नाकप ngमदा तागदी रिजाइन तौदं हारबदा लेनai सिनेब को अदमाय तौदना करी गिदमता नो नोय कुकी की लाइब मयाम से ITL खंदे कोटु खंदे मयाम से ना हेक्ता तौकना ngasa को CIP चंगल लोय का हाइजे सुमा याम लम हेला बाक तो करी गिदमता अनलॉफुल एक्टिविटीज की ए की मखादा करी तो मोय से अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन ने लॉकथोक्त्री से करी गिनो नंतन हाइबियो हाइ अजि de लॉकथोक पे याइबा अदु मोय काम कुइना लम हेनबा ngमगी सिंग अदु हजिकती आइना हाइजे को एकेडमिक डिस्कशन की मतम नते हजिकी प्रैक्टिकली हजिक खनबा मतम चंगी अदु हजिक अखोई प्रजा कन मसे याम थोय अदुना चुंगेरा लांगेरा फगेरा फगोरा हजिक नोंगै पारि मयम से हजिक आई नमगी मखाद को मसी नै खाइबा म संगे बा मसे अदु मदो हाइ हाइदना से आइना मी जे हालो हाइबदि नति ओके ओजा मतंग सिदा आई नमदि चंगी आई दो Afspa ओइब्रा हाइबनि हजिक मणिपुर की वैली द लेरिबा पीपल सिंग से प्रोटेक्ट तौनबा होनबदा स्पेशली मैती कम्युनिटी में हमसे पेरिफेरल एरिया द लेरिबा में से प्रोटेक्ट तौनबा होनबदा स्पेशल लो मदि चंगी मदुगी लो दो Afspa न ओइबि याब्रा हाइबगी आर्गुमेंट नमदि ओजा तोमसाई मगी द PGD ओजादा इना वहंग मचाम द हंजे होगे एमतेन पोखम बिबिरो मसी के Afspa की मरम जी मानसिदा हाइरिबजी थंबगी मरम जी हौजिक लेरिबा मणिपुर की सिक्योरिटी सिचुएशन सी रिव्यू तौरे अदुग मसिदा ऑनगोइंग इथनिक वायलेंस अमा चथरे अदुग मसिदा नोंमै कापनबा अमसुंग वायलेंस की थौदोक से लेप लेते बोलाटल ओरगा अदुमक लई मसिदा लालहौबा मयाम अमा इन्वॉल्व तौरे हाइबसी थेंगरे अदुन वेल कोऑर्डिनेटेड ओइबा ऑपरेशन चंगनबगी दमक्ता
security forces central among state forces mayam sigi oiba well coordinated operation si changnaba insurgency group mayam sina thol live activities mayam si thengna ba hona ba law and order maintain tawna ba hona ba matamda Afspa si changi habani masi sina gani habani adu taragadi oza mamangda aikoi gi hojik unified command gi chairman oiba Kuldip Singh gi makha da leidiba unified command se sigi structure haiba tare masi da coordination ji leitre na lobu ya kari habani masi akhona yam kana nei ne rubi ya ro oza ta sen hai ta kem ta haje ge ba mangai ke dewe drone bombing to ye army chief am laga drone bombing leite hajele natra ministry na ama haini mukoi gi ko adigi kano gi asan phil gi kano makok amana so pharing to ngo hairong ni hoji de ke dore nang nan CRP na khut hanba matam de ke dore nomoi mai am phare khulai mai am phare moi chen yari hoji nangai to matam de ko moi gi ko khoi gi country mate khara pharakani ko adigi nomoi asubi khara pharakani uri du ne ba kapai ba maru du ka phari ba nomoi du ka chana braje khoi na hangam ni ngarang na handi kano si ko khoi gi CRP na taru de gi da hoji gi loire hoji hoji to ko da hoji khoi mati confirm ni tawdu male hoji anam mana Bangladeshi masa adi Burmese masa ne haire ngasai gi nan ka pa de chen ram sing do ngarang moina moi masa pi haram ba do di na test tong na ha di moi mari mata ne ha de lo chen ge haire de Assam gi chief minister na wa ngang gre sin ne Manipur na te ne kusi tok si kusi ra si tok ya ba na te ha ba di moi se lang ba le okay adi ai kan ta ji gi ba ada de tham sam jam de kono aduna Assam ga de khoi so project de kai ba ka ma jam de kan ji masi am lu po ne khoi Afspa da khoi support to bu on de gi no ba man de kan da lo to pa le ta de wa ai hi ba ni ko khoi du ukili ko lo pu thu pi ro ba lo du ma tung chanam di wa du ha ji ki o di yam sam na da na pa mi si kai no ha ba mtam da praja na pa mi si di kari no na ha ba mtam da ko ngasai gi moi gi no moi ka pa sing je si pa kum bi ha ba ne ba ati ato pam na ngasai gi mai maram du di ai khoi kuki yam la mele kuki ka na na ba ha ta de wa thong ga ka ne ba na maram di khari di pi ba tai ba adu na tongan ba ne ba ko adu di moi na region ama kano si piraga yam samna da su tham mi sine region am pisalaga su se lan season is di admai to da hoji ki photo praja ke pam da maram di kano da adu gi wangura ekhoi na kano si kano to wari sana bum changi army gi officers ni wari sana bum changi adi administration ni wari sana bum changi adu de khoi thong ne ba adu khoi praja khoi ithong ne adu ga tasena adu de adu ha gi ka ha bu da adu ni tongan bum ne adu gi adi madu yam hena nei ne so photo adi gi Manipur ki setup se security setup se khun jam hen ku thingelo da modo khoi phatab lei gane ba ko thingen mum thok te oza amuk lak sage ai oza Premananda da muk chacha ge oza da muk lak chening baje if there is any law atop law ma le ba Afspa na ta ba hojik le ba situation ji control to na ba law and order se maintain to na ba law le ga de adu law to takpiu adu ga ching da le ba militant sing je lak na phana ba ngam da law le ga so adu law to takpiu ha ba ni isam sam nai khoi if I read it correctly ai khoi oza to jan thambiri kari adi khoi no ji wahang ma hang bi ai ko kari wahang no ha kan da Afspa si reinforce to re police station khara da adu ega di irang si pharani ko du dia koi presume to re let's presume Afspa thame irang pharani hai do bra ba ko Afspa si irang ka su mai le ne de ba terrorist hat pa da bu Chhattisgarh da tawri si Afspa le ti there is no Afspa in Chhattisgarh no me copy ngasi ju kuntruk si gi bane mawis asidana direct copy haba akhoi sidana kain kap to akhoi da luri sina nomai akhoi bu ngakpi ne ba laiba Central Armed Police Forces sing including Assam Rifle hana leibasu lakpasu BSF su kai su mayam si nomai kap te wari ne they are coming here only UN peacekeeping force ki type nan kapi tu su subambai alam da be attack to podi defense ki kano da moi da tor podi personal ki kap ni ko sing da ui India nomai pa karam sa ja poti arm se ga ni license gan na kai paya de su kai am paya ge si arms rule 2014 si schedule da pen ha yaw den adu pai da je paya re ka paya re si yaw je bane lu le je arms ga si arms rule le ni adagi di terrorist ki na unlawful activities prevention act 1967 si terrorist organization la thok ko adum taw ya sa ta ya si taw du ni taw do ba ne ko si da taw da ba ki ti yam le re ado hoji ki Afspa thami sidi masai gi suspicious le ka nomai ka pa ya ba ki wani madi mana ka su khoi gi operation to kani sida pakhani ngai ori si tam dan hena so kani Afspa se sing da di susam bu or di Afspa le ni mi susam bu or di Afspa thai de gum le mi susam bu kai to da mi da fezo Afspa le ni kangpok pi Afspa le ni ka ha par he wo border area da free da sangai mem je Manipur to ga lan si bu ngasi ngarang na ti nongoi mayam som de joro thousand le ni nongoi pur tak nongoi maru mayam 1 year and 8 months
18 month 19 month ki lan bu without em no mai di phare ne du di mechin ni ka pon hala hala immunization what is danger na tro immunization border course to lai ne ba ka su ku ki na immunization factory ki su le ram ba masak lai be immunization factory le ram adu sai na tro si sing lo na arm si ki makha da explosive ki makha da lo na khai be ya ram kem na khai da be wari ne ba ara kham ba da taw do man de thodo pa kham ba da aphabu isunu ko oza tomcha ne haibi aspa lak parina moi mathak nong mai ga kapa ne adu di yam phai adu kapi ga di yam phai adu hayang kapi de kamai tau de mai te on sala ga soba kan du di sambu de han free ni they are occupied territory ni koi Kashmir ko Pakistan occupied territory time ni Susambu di kam sathi ni DC office mai thado in adu SP warning pin sa khron kam tau puti aspa le du da aspa tu tum lai be wari ne ai kham aspa gi debate si ozana di khoi gi academic discussion to academic discussion to ka din thol ka do pothok se pang ang ngang bran ti gi pothol ai khoi da i si di fake and figure ga yaw i ni hai bani da justice jiban reddy na hai bi se kun phagi lo ya poti justice brahma lo ji phagi adu mu ji phagi lo kana hai lo du da khoi da jiban reddy na hai lo no brahma na hai lo no supreme court na hai lo no adu di kana na hai no lo du si jo adu lu ra dra adu di akhoi ji just kaino gi wani ko si akhoi sum khana bani adu ga naina bani adu ga yeng biu asam rifle ek pa biu army ek pa biu border security ek pa biu sap ki pa matam da terrorist lo define tarong ni terrorist enemy to state hai bane terrorist kap thu hai bane on the spot terrorist ki rak leti aspa da kai ti mi khudamo hai da si mumbai da kapi city mumbai attack 2008 black cat thajala kapi city parliament attack da kapi city asadan temple apsa apta leti be ngata si ma'am si loina kapi sini adun ain khambada terrorist hatpagi kasu lo leite ba terrorist haiji hoi di barte nai sanita lai ato lo ma'am lai terrorist di encounter on the spot ni order su da kai ta bane khone khang na order hai ba ni ai gi mang noi ba ko je lo na du bo order ngai le ga sidi there's imminent danger no option no order si army to pabio army is very clear ni base et su pa imminent danger le ka ne no mai ka pa ya adu order da ka lete terrorist hat su order da ka lete terrorist not this another debate ni adu aina haijai di terrorist di unlawful activity prevent ek ki makhada section 35 lok tok to ni terrorist act china section 3 ki makhada unlawful organized association lok tok to ni lok thok pa ki da kai ti action lo bui da mak di ko da khali na lok thok tre adna mo ji action lo bui ya di hai ne either declare or not terrorist or ga di police government ki order yeng biru ka ro gi mon su am pam ja ba police government si ki order am thoe ba SOP on terrorist act na SOP COVID ki thoko da vaira standard operation procedure on terrorism maina Pondicherry government kui mi thopa ma thoi ji kaino bu no need for declaration of unlawful activities or terrorists hoi ki barte nai sanita la bani na this is the SOP adu si makha terrorist mai phar su mai na ka po loi thoi ai bani da amai to ko mai gom order thok pi lo re ba adu tum ka pho ro re ba to re sto ka te wari ni da adu ni yam lu ye ne khan ba da akoi ngang je si no any political agenda adigi nothing koi di oza moi na sum achumba do oza gi thabak si achumba pi ba adu extortion to ko pa si di no ni po extortion khara taw ya ga Afspa thamdong din na ten extortion anywhere aduna extortion si de koi general law ba len adum CRP si na IPC na ngak pa ya po ne hai bani da adu Afspa tham ba Afspa gi thoi do na mai kana ba leite da mang ba ngak ten Afspa di adu ai khamada Afspa si thamaga phar ne ha ga di yenga si ko hoji thamme Afspa 6 months on review talk to ko let's hope Afspa sina thama ni sida February yeng si ko Afspa thambe da maktani manipur Afspa leibagi ni extra execution ka ki mayam to si ai di kanu te ko ki sogot pa maiti sogot pa congress sogot pa BJP sogot pa kambe jeti Afspa hai ba lu si pithri da thamoi da bu lu ne mayam yeng biu pithri saloi thibiru ro kana me kai ku manipur da swai Afspa am thamning hi india government Afspa amata leitri mi Afghanistan da bu leiti Afspa ji Afspa si pithri lete kai do be thamning se UN gi body ma'am loi hairab ne ba thammanu na Afspa si lokthok India si lokthok process kha sangjal lama bane masi akoi ain khamada madu Dr Manmohan Singh gi prime minister makha da male Afspa si inhuman oire masi human ohelani kaina thamam bane adagi aduna sidi army gi khulai ni army na mi hat pa yana ba mi or pa yana ba aduga prosecution gi su general law leiraga su sidi special law ni special law si gi dum mai la ka ne prosecution ju ko aduna masi khatang adum khanna ba ne ne ba aduga academic discussion yam ka ne academic discussion research to ba ni thole por ma si law o lai si academic discussion dai ni law the MMA lai se law the Indian criminal law rape rang ge MMA lai se committee justice jiban ready commission report ako ju adu report pi ba yaw unei ma ga adu gi report MN to ni mi che amendment everything changed like this because academic discussion because of research ni haibani da ana Afspa kana babu research to but the PhD thesis yam phangi
in the name of ASPA adu ASPA sina thoidokna kana ba kam nete da ASPA kana ba khoi Assam tawi handa kisi army na ASPA le rebani na awu bu du kapi ga haiban ona taina kap to ku ki du kap na mai te kap sila lo sinani ko I am very doubtful kaino sidi ki ASPA le jaga de gari bu kan thodu ki re kaino mere suspicion da no mai kap ya re haina yaw re si pithribi lom do leiti Nazi Hitler bu hinga madi Hitler na khan ge o ai du sathi bu pham lai mane ne Hitler na khan le adom nu ngai do mangai re akhoi penjare akhoi hat pa ya lom lai na akhoi ngai penjare do mangai re aduga thoidok na kana da khale ja tom cha ma de ASPA le ga funny khale adu I hope I su positive pessimist oi jare aduna ASPA si la ga soidana mani irang si kuki mayang si te ro si nongmei na kapi dan khotna ga pharakane ha asa mai thamjari ai thabak chachar ko okay ma ai matang si congress ki spokesperson da laksage congress na mapung ni laksani wo hang si ngasai gi thamnari ba ekoi gi different expert man thambi opinion ma'am du da handak congress ki yamna powerful oi ba hanagi chief minister haibatare oibo bina pi ki press meet amada haibatare karigumba Miam ze citizen mayam se protect to bang moy de boy ragadi miam kan bang moy de boy ta ragadi miam si ju da thamba sa nga dona ekoi ki relief camp da leiba mayam se amaga ma pang ha da hatong han bagi ya bagi situation da sum leiga da boy ragadi masi luching basing se resign to government resign to goda bani habigi wafam to madugi makha tarak da lakpa step masi oigani habigi speculation am ka as an observation am oin ozo tom jana thami congress ki opposition party na thamgiba yam akan bo wafam adugi haiba tare paukhum oina adu ergadi state on khoi lawrabani haibagi mawngda changsalakwa pot oina ubra kama yengpi masi ahan badaina esagi brother tomchana haibida khoi prosecution sanction gi matang do kitang ai madu ai gi khangjaba knowledge clarification am do bijege Afspa gi matang da madu da chenaba armed forces sing Madugi army personnel sing khuding maksing asai degi prosecution sanction pidrana sam mi khra piraga smaina leiba matang si nauna semdokpa CRPC Bharatiya Nagarik khige Nagarik Suraksha Sanhita 2023 gi section 218 da pirabani loina madu 120 days gi manung da kai gum prosecution sanction pidradi automatically pirai laune basaina thamning basi Afspa si special act amane tongan masi sumba special law zaibta special act leiba se sigidi masagi act ta yauje ba procedure adudagi henduaga ekogi general law na override to yade rasko kogi CRPC hanu oiramba hojikti BNSS oiba section 218 da pibadudi Karigumba central natragi state government gi employees sing chena khona ba matam da prosecution sanction gi dakar lebasi concerned state aduna natragana madugi central government na prosecution sanction do pi ngai taw da batar ga di pi da tar 120 days gi matung da haibane taw da bo Afspa gi section 6 se until and unless masi amend toba nataga repeal tawdri phawdi Afspa gi section sida consel loi doine Afspa section 6 sidi still as on today ngasi phawdo hong balai trieba masidi no prosecution should or other legal proceedings shall be instituted except with the previous sanction of the state government against any person in respect of anything done or purported to be done in exercise of the powers conferred by this act haibne act sikai no haibne tamda Armed Forces Afspa Special Force Act 1958 chine amna masi batang chimi amda kitang aina kano ton hawjik laiba potchi khoigi panelists singi maikedi gi haraisi khoigi MP Bimol akoijam na thamre yam phajana mande manipur da Afspa gi matang da disturb area status police station taruk amaka lawthurakpa disturb status thamjilak pai betare hana lawthok lembadagi thamjilak si state ki thabuk state na jaga khram police station khram pahen ba central na police station khram pahen ba mandi matamam da home minister Amit Shah na lakamba matam da mana numit tarani matungda tawani manung da langwani na Manipur ki praja section ani thong na man statement pyramid singi da ama tamgi da ama
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯠꯂꯨꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯔ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯤꯡꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯥꯏꯔꯅꯤ ꯇꯝꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯝꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟ ꯉꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯁꯥꯅ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯌꯦꯟꯅꯔꯒ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ CLP ꯂꯤꯗꯔꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ MLA ꯃꯉꯥ ꯌꯥꯎꯅ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧꯗꯥꯡ ꯃꯇꯤꯡ ꯊꯣꯛꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯆꯍꯤ ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯍꯤ 10 ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥ ꯑꯣꯏꯕꯤꯁꯤꯡ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤ 3 ꯑꯉꯥꯡ 3ꯒ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡ 3ꯗꯨꯁꯨ ꯅꯨꯄꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯠꯁꯤꯜꯂꯒ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕ ꯁꯤꯕ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯕꯁꯤꯗꯕꯨ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯈꯣꯏ ꯅꯊꯧꯅꯥ ꯐꯨꯗꯣꯛꯎ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯅꯊꯧꯅꯥ ꯐꯨꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯉꯥꯡ 3 ꯅꯨꯄꯤ 3 ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯁꯥ ꯂꯩꯔꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯐꯨꯗꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕꯤꯒꯅꯣꯕ CLP ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯗꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ प्रजा 1,9,9,30 ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯎꯕꯤꯔꯒ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯣꯏꯕ BJPꯒꯤ MLA MP ꯁꯤꯡ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯉꯁꯤ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ CLPꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯨꯕꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯑꯐꯁꯐꯥꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 3 ꯑꯃ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯤ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ CMꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕ ꯍꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯝꯕꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯆꯔꯝꯕ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌా ꯁ꯭ꯇꯦꯇꯁꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯀ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯕ꯭ꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯊꯥꯡꯉꯒ UPꯗ ꯄꯨꯗꯣꯏꯕ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯇꯥꯏꯁꯟꯅꯕꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯨꯅꯕ ꯋꯥꯠꯂꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯒꯤ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯃꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯑꯆꯥꯟ ꯃꯤꯔꯥꯏ ꯅꯥꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯑꯁꯦ ꯀꯟꯈꯠꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯕꯗꯅꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯕꯗꯅꯥꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯕꯗꯅꯥꯝ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯤ ꯀꯟꯕꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯀꯟꯕꯤꯔꯣ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯥꯏꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟ ꯈꯪꯅ ꯀꯪꯂꯥꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜ ꯂꯧꯊꯣꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗ ꯀꯪꯂꯥꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2004ꯒꯤ ꯅꯣꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 10ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ UPꯒꯤ ꯒꯕꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯟꯃꯣꯍꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯩꯌꯦꯕ मनपुर की इहौदो मनपुर की प्रजा अपामदो नसी मनपुर की प्रजा की मनपुर प्रजा ngak sen ngamdragadi मनपुर प्रजा मनपुर गवर्नमेंट अब सिग लेरी हाइबगी गवर्नमेंट सिते करी असानो बतौदे सेंट्रल गवर्नमेंट अमा यूनियन गवर्नमेंट अमा लेरी हाइबगी यूनियन गवर्नमेंट दगी एखोय करी असानो बतौदे एखोय particular community amagi mayokta community amagi misangda politics tawba adumba political party natteba congress haibsidi secular political party haibneba party na communal line da politics tawba political party amnate congress ti adumba communal line da political party tawba rajniti tawba gamu adude nahana community amda chongchangani nahana community amda chongchangani madugi khudam duna ngasi divide and rule policy chanaktuna ngasi manipur da ngasi खाइबुंग खाइबुंग तान हलिबा ममिसी ताहलिबा नत्रो असी अदु ओइबा तारगदि कांग्रेस की सीएलपी न ngang कांग्रेस की ओजा बिमोल अकोइजम एमपी न ओजा बिमोल अकोइजम न ngangi बदो कांग्रेस अमोइन उगनोबा इंडिया की एमपी अमा एमपी संगागा निफुगो हुमदोय लेबदो अदु मनुंग अम्मने इंडिया अमोइन ngangi बने कांग्रेस की दोल काजे खिबता सुमाक सौजिति एमपी अमा इंडिया की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाइख्रबने CLP लीडर ना हाई वाफम से ओपोजिशन ओइन उबिगनोबा मणिपुर गु सही तरह मंगा लेंगाक सासुन पायरक्तना मणिपुर दा तंदु लेताबा शांति की नॉर्मल सी लाइफ अमदा मतम सांग न पूरा अबनेबा ngasi थोगै बे violence है ngasi सही अहि फादर बसिदा थोइ बे violence है मसिदि हेनमल ले
masigi henmaliba pochida akhoi jum tumina layune akhoi sum wangang ganune congress noidi opposition ni noidi mi manga kabani nakhoi no wangang ganune haina sum kak thindanga patargadi akhoi manipur praja si punna seminar se khoi tumin lay no adu de khoi tumin lay jaroi adunani nahan akhoi gi congress ki mla manga clp leader na lusingaga khudata guwahati de salaga manipur ki governor sar su puiba guwahati da assam da lai kibiro salaga numirang da me mon bisalido se bjp ki mla sing minister kai dole ha that means angang gamisam nupi angang taruk phaga lai kibase masida maruon thoktriba home minister amit shah prime minister narendra modi manipur ki chief minister manipur ki cabinet minister sing makhoi se makhoi de kari asano manipur ki future se akhoi swai de dum loi ra bra haina khalle sida sum mai koina akhoi makhoi bu kan khattaba yade makhoi na tawri si chumine yeng sine hair badadi akhoi kai asa aduga marak sida hojik ki leiba lan thoi iba irang awana tariba hojik lalauba singi makhuta terrorist sin insurgency natragana lalauba singi masak khangdaba singi makhutta hojik custody da thamkriba nupi angang taruk se masik kannangai gi ahen bu force hajalaga central force paramilitary force natraga makhan makha kya ge kogi operation chattaraga masi han kan bagi mahutta police station taruk ta disab area status masi thamjalle haibata gadi manipur se tumit kang dawno ure center na aduga manipur da leiriba government na sicho karibata maya yaudraba kaini kaigumba bok shakti leijadabani haibada kari haiman bu thoige ilis manipur ki state ki chief minister na wafam amta di thamaga react tobiyo natraga appeal tobiyo thado piro thado rakadamni noi thado kadam natraga aduna tatagidi manipur ki india ki asuk chawba central forcing myam sinar ga ikoi kanngai khonagani haiba mo phol leitraga di adudi sum chingrak pada ngarang han mamangda khaigi jail ki prisoner tarama thoigi moafam duga hamang kari ma kala ka dai no haibama question thugo oida si sumai khoi gi misam praja si phara ga misam praja gi punsi si kanai khona bada sai gi kaino ga sinaba khona bagi madugi practice yam tawba phat tawhan jani ai khoina asa tawmbadi congress ki matamda DRPP dagi congress yauraga congress minister oidna congress ki matamda thauna pharamba leader na ngasi manipur ki simso oibase aikoi di asayam tawrga manipur kanangai dong ta choba thodang no kan khaleba ngasi adubu aikoi manipur se imphal da loisilan bagi thabuk sidi tawhan janing de manipur se imphal khak oiba ta gadi aikoi tongan be history am sem khraneba ngasi sahi ani mapung phar ka dore tha taraga mapan changsala bane sigi mafam sida aikoi imphal dagi mi ama phawba aikoi gi kangpu bi samangam draba imphal dagi mi ama phawba aikoi gi more satpangam draba jini satpangam draba aeroplane da atya phakna wangaba price puba thangbangam daba masida layeng bagi laik tam bagi sana khona bagi thabuk thara karbargi chachagadawa amphok chatpangam draba sonda aikoi kramai torga hanba masi aikoi manipur gi mi se pukhri manung da leiba mi se aikoi kamaina asoba ipakta samudra da india gi jaga da chatpangam gadagi haibda aikoi mi chang se nom gi singkhong siga da ngasi ngo santi la ha santi la ko godi karamba santi no ba santi si karamaina magic ki santi ko bum le ba santi la irang ingthare aikoi normal si hanjale school chatle college kare hauji kai hoire aikoi picture da photo da uriba pic leba angang singdo angang ahum dugi mi yeng aduba aikoi yengaga khangba ngamiba government na sibu karamba government haidoino adu da thamoi soida mi kana lege yes swang bani government so thawai chang bani government simamdi makhoi su mi ni na tabu thab oino on thopio thab oino on thokta bata gadi ngasi sugumba kaya si mamang da su thokre mamang da satra nupa masam ga nupim jam gi makhoi ani gi photo uba matam da aikoi manipur pumba india pumba malem gi mi kya na thamoi so gi ngasi taruk si gi yengbo matam da aikoi kyam kuin khangbung bani adu oi bata gadi aikoi na
तांजा सिदा हैरांग ने युरांग है बो मतगुम मफम मतम इसा चादना अफस्पा थंबा दिसब इराय स्टेटस लौथोप थमजिनबा मदु मखोय कोना मणिपुर की शिशु से कोना नाहतंग तोंगा थमखोबा तांजा इसा चादना अखोयगी मी तरु मैगी कस्टडी द लैखरिबा नुपी आंगांग सिंदु कन्नंगाई की वादा मांग थाजनरगा मणिपुर प्रजा की माइंडसेट से डाइवर्ट तोंगाई पॉलिसी राय नाय दंगम मरमदी मणिपुर प्रजा सिरी अफस्पा की मायोक्ता लैसि खंगेबा अफस्पा बु नुंसीबा अफस्पा बु थमजनिंगबा मी सिरी फ्यू लिमिटेड पीपल होंगनी मधुदी अखोय मणिपुर की मसा मोइना इदी अफस्पा सिरी थमनिंगा मोइदा खाली अफस्पा की इशू सिदा माइंड डाइवर्ट तौहलगे वायलेंस से तुंगोइन हलगे वायलेंस से मखा दुम सथनगे फाख मिसिंग कनंगाई होनबे मोता अखोय दी अदुम येंगा लैगे हाना सुनु अदुगा इशू ओम पुथोके हाइबा बीजेपी की पॉलिसी सेंटर की पॉलिसी सुबसोय सोयदन ओइरंगनी हाइना इक ओके आई ओजा तोमजा अरोबे की सम की 2 मिनट्स तंग पीजगे हाबा तारे ओजा दा फेयर चांस अमा अदो अमक आई याम रवि दा पियर क्लोशन से ओजा without any question if there is any ozana supplement of winning ba aduga respond to winning ba le tar ga di please aina khare ngap puje koi gi CLP leader ibu bina ko yam pen da na wa haibidi ge center si ek tore haiba matam da koi congress spokesperson am sauri je masi khwai ngak pani mam di ke you know da adu ne khoi nang ga hai je opposition maron thok piu wo me si lengan je hai je hoji koi gi kom pimsa amaga nupam sa amaga mangi kom special operation tawdana mi khara phage masa ho phangde adu hoji ngarang ko opposition gi voice kyam ngam lung ga ha matam da ko hoji asimat akoi gi paujil gi khabar da yaure ko senior police officer ani ne luchingduna kuki singa phajin gi mi taruk rescue operation ho khre ha na ko masde thajil ise manipur police department gi inspector general of police IGP amasung director general of police DIG ne luchingba ahen be state forcing station tawduna operation chataba ho khre na official source apna hariba masigi poche khoi na ko honorable ibu bina wasi khara ngangba adigi honorable ko MP na wasi ngangudi government ji leiba ngamde na action tawruk bani na haibi si da warung ngai kari lege ba adigi atopa mna ngai haije budo tawbiyo akhangba moi party masen adum haine bi phong na dum haibi ba aspa se number 1 ko akoin aina di hauji hajirina aspa se na ta ga di hauji khudak tek do khan ba ya ba lo di pangle lege do mande atai di in due course of law ko rule of law da yam kuina chang ba thabak ni adu tawda ba akhoi section ga dabni thamai ba aspa se akhoi mara lejida ba akhoi mitei haidare ko victim or ba mitei do onjen bir kanu ha ba ji mise akhoi nam kan senabam change masi ma change adu natraga na aspa natraga sune ne khangde da na tawni si umba lo ma lebni akhoi si season ko ha ba ji tawbiyo ba adu nga sa ga akhoi gi aspa gumba lo se prithvi da lekte ka ha bi di ko lale ko america gi lei adigi moigi kenogi ko koi gi UK gi moi military power si in adopt civil season ba yaba gi lo le jam to ne season ba sinam khangde moi jo Irish Republican Army have the IRA the season gi ba pot ni ko ado khoi mi gi leba ki ne foreign country gi ne khoi ne ning de agun taseng na ta di ruling party na atop mi si nation na ba yaba pot si di prithvi da jaga da loi na mang leiba ngate adu na hoje am khangde ko hojik mayam changana hoje kenona Israel na Gaza da tawri sidi ba Palestine kangbu kharna kano tawri haidana kupang na mak tharak bada hoje bo mayam kano ta nation na tawri sidi muthan na ma tawri sidi amana amada mateng pangjandana masi akoi kari haninga leke aduna tasengna hai targadi hoji aina hajiningi ai hoji central government na lena iba state government na special force hajal ga rescue tawise masi ki kredi se ai di akoi honorable na kano the pigeoning eba akoi ki leader of the opposition akoi honorable kano da ibu bi the pigeoning eba man kano da adige mo honorable MP Bimol pigeoning eba mo na khare laugna tabune adu tasengna hoji aswa se hoji ne aswa se laabni na masi season ga the only operation operator kono akoi ki paja do kono so operation gi oibo ko open nai bi chathar ebo no mai kapi ki chathar ko moi se moi khata da season nabi akoi mission paja da season nabi na do mission paja nga ko thoklai bi missing city season nabi gi no habise masi makhata na hayening eba adu nata dana history gi adu da hai tawga nga sai ko mi gi haidi
मेन मान तारदो मखा जंक्शन पे यारोदो पोत अमद को सुम पुछलगदी नुंगाइते अदुगो तसेंगना हाय तारगदी हजि गवर्नमेंट तुमिन इलेक्ट्रिक सेंट्रल गवर्नमेंट तुमिन इलेक्ट्रिक से अमा ओगियो हजि पार्लियामेंट ने को हजि अखोगी कनो हंदकी पार्लियामेंट दे हजि इंडिया ब्लॉक से हम चावबा ब्लॉक अमा ओगिरबने इंडिया ब्लॉक के मरुइबा कनो पार्टनर ओरिबा कांग्रेस की को अखोगी मणिपुर की लुसिंगबनगा वा हायरक पाबसे सेंट्रल ने तुमिन लेबे सुंगाय गरे मरमदि कनो द ngarang nahan phagriba nongmai adiga hojiki nupi angang jing phajing pot mayam da madu tumin lebe yadabagi hojimon special operation troponi amma lang ta ga jo hanagi nupi masa amga nupa masa mangi mutam di sumaina mu kesu to bidena aduna taseng hai ta ga aduna ba aduna yam maru oi democracy da opposition voice is very important aduna hojiki leiba aidi congress ki spokesperson so idi ko honorable ibu bida aidi credit pihan janinge aduna ai masi ka tang hai okay Central government na natragana hojik lai state government na mathau phudorok pasi aikoi opposition na wangang badigi phudorok pani maduda Congress party ki leadership MP Ozabi Mol oiro natragana aikoi ki hanagi chief minister oibo bibu oiro makhoi ani na government ki mathakta akan ba wafam thambasi da madu laiba anubu step singsigi credit pifam thoi habani madu na ngarang dagi ozan ding asi pau aikoi ki manipur gi paper ma lokhot pire ngarang dagi the Hindu da ngarang numidang ki pung 3:37 da dum report over combing operation habitat ngarang si chal thaba numidang weram dagi hore haidana moi rescue operation je anyway amabu ere laibo wafam punamak si oppositional lawbugi mahini aduna credit pijabani maduda warung ngai leite habe wafam ni kare habe ni akhoi gi opposition natragana congress ki habitare akhoi di lan siga mari leinana manipur da tangdu leitaba santi puhalo aduga hojik micham praja phakriba khuding makse athukba matamda tikta kaidana kanbi yu haibase credit long ngai gi nate akhoi da credit piba pidaba that is up to the people of manipur ado even akhoi gi tawpham thokpa ithodang amane adu india government na tabi daba adusu makhoi gi makhutta leire akhoi di chok thaba naidna akhoi gi masing yam jadraga su akhoi gi subsoi soidana maki akhoi di adum lauki gani demand tawki gani aduga afaspa gi matang da akhoi gi police station 6 da amakhana disab area thamjalakpada akhoi gi madugi nongmaidu harassment oibudu akhoi gi maitei da caption brakanu ola kanu atopada kapi khonata amada kapi genu haibdu atudi ekta yauri popotu di community line da satpasu yadabanina ek city central ek moina lairi popotni aduga akhoi gi kamuda akhoi gi jati da kaba kanu kaba o haibdu di kanana su haiba yarmani ta jade ado adongi government BJP ga government hauji pali bisine yar ka di resolution namtang lobirga chon gi community da kapi ganu chon gi community da dawi haibdu noi ga adum oijaro kai su kai de adu ain da di yaroi da popot am di oiram gani apaswa gi chaitheng sina akhoi da maroina akhoi da saitheng phangi ba se masidi mayam punamakna manipur praja punauna masigi experience kuina layer banina masidi pamam loi haina khali aduga congress na su manipur gi mafam khara dagi imphal gi jaga khara assembly segment 7 dagi yengo disab era status lautok dana manipur da akhoi manipur praja gi apambado maning thungalaba horaga ngasina maka double engine oiba BJP government na thamjan birak pai base masi manipur praja gi sentiment sigi taiona bada oiba adugo makoina maka review torga law and order situation review torga makoina thamge thamoi haiba targa so haujik mangda tari bo sidi afaspa gi da disab era status sa manipur praja gi mind divert tawhan bagi mohta misam praja phag je kan ngai hona bada mai on salaning ya haban okay thank you very much ngasi gi koi thamje gi topic MP Bimol afaspa impose some by state some by the center haiba tongan ba argument sing mapungoina ekoi coordination security forces sing ma coordination leina ba gi da bak hajik leiriba yam volatile situation chida lal hoba mayam ma militant mayam khlai pa mayam ma involve torokpa maduna law and order maintain tawna bu hona bada swase dakar oire haidena ministry of home affairs dagi ngarang si afaspa si manipur da nahongna aikoi 14 November sida aikoi impose torokpani mapam police station mapam tarukta aduga punna district manga da haiba tare nahungna reimpose torokpui wafamni masigi wafam sida lakpa tongan ba argument sing mapungoina manipur gi MP mo ero Ozabi Mol na pukhalai ba magi argument sidi fam borega asigi dialogue si topic si nainagi bani asigi dialogue sida saru abiki manipur gi sangai expert sing
hojik ekoi chapi grava Dr Yunam Premananda, Head of Department, Faculty of Law, Manipur University, Manipur Sangnai Advocate ekoi gi oza Puyam TOMCHA loinana Manipur Pradesh Congress Committee gi spokesperson amasung learned advocate Dr Rabi punong po mongana thaga cheri kai khunu buchari loinana si program se hodi loi fom yang tabi Manipur yambo amukana thaga cheri kai khunu buchari mayam thaga cheri